سلام تخطاتنا الشانل كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنايوم لومون كم وترو أقداسن وانا ونتحسو تات كنباكم كم فتنينا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نقدمكم لايك بمقبار شير بمقبار يتوخ من حسابكم عندما بحناس من قد بمقداف مسانا كتصنحو بخبر نقدمكم بار جزيا كي وسدنا أفتقدام هاي كفال كنحلف what is going on انتايز كايد زول لابز قدايز ديس كبزي بزي خنجمر let's go says that US forces have totally obliterated every military target on Iran's Haag Island, the country's main export terminal for oil in the Gulf. In response, Iran threatened to reduce US-linked oil facilities to a pile of ashes. As the war enters its third week, Iranian media reported that 15 explosions had been heard on the island. US Central of Iran's oil passes through. Donald Trump said military targets there were totally obliterated, but its oil infrastructure was spared. The Lebanese authorities confirmed that 12 medics, including doctors and nurses, were killed in an Israeli strike on a health centre in Burj Kalawaya. There were also Israeli strikes in the Musharraf district of Beirut and the Harat Saida area of Sidon. Iran launched missiles towards central and northern Israel, and Hezbollah rockets were fired towards northern Israel. The US embassy in Baghdad was also struck by an Iranian missile. كم نريد لنا أتي كونتات ويون تكوينات كاب دارجا نبزح معزنات أسفافيكم زلينا نريد لنا كجمرت خليقة أبي كوين له إيران نتيا أقدس استراتيجيكاوي إيران ببزح الرمالة أمريكان إسرائيل ببوكنهم أقدس علامة زولوهم كحرمو يوعلو له تسميده مالو مالتيو كابا حليفهم دمانتي كارج آيلاند زبهال سبتي 9% نداد ناي إيران ዝፃረየሉን ዝንቀሳቀሰሉን ቦታ ከም ዝሃረሙ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ይሃረመን ግን ወታደራዊ ማዕስከራት ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ጠቕላላ ደምሲሶዮም ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ፈኪሩ ማለት እዩ ከም ውፅኢት ናቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ደገ ወፂኡ ተዛረባ ቪድዮ ክንርኢና እዛ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ኣብ መፈንጠራ ከም ዝኣቱ ዝገበሮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኩሉ حريمنا قبل كل دونالد ترامب انتاي مالوتيو صبوق يرنا هنردو كنكلالنا كند منتاي دونالد ترامب اما رصيتات الناس انا يخيد كم زلو يزنقر زلو اجي بزحات كيلاتات امريكا بيمانن صقامن نايت بوليتيكاو سبيكتروم زلو اب حدا مدمدم تاي بصحلو ازي كونتات ازي ازي كبيدنا خوني يمصخم زلو نا امريكا كابزي كونتات ازي امريكا بخمي كتوص تخل دونالد ترامب بخمي اكزيت بلان ناتو كابزي بوتا زنخوص ايران دما بفلاي كابزا إلى 14 مبلغ 14 معلتين مبلغ 15 معلت نايتي كوينادي ولا مبلغ 16 معلت نايتي كوينات ناتولو زلنا نفسه كبز حلفت معلتي إيران قبلتنا تقول لحلا زبل زربا نصرنا هون يمصالو دونالد ترامب is running out of options يقولوا أما راتيتات ناتو كم معلتنا معلتي إنا قد لي خيرالو كسعر كم زغل أبزا كوينات كسعر كم زغل ترايدو كونس حماق سعرات كنقاط مهم زغل وتادراو سعرات رايدي كونغا قطباو سعرات بوليتيكاو سعرات كمون دبئتي ناي صلوا زنبرو من امريكا صلوا بخمي منقدي يحسسو خمزلو كنسمينا كنرينا نبزي سلازي ايران تقبرو زلا كوينات نزب بمولو ماكلاي مبراق حراقه توصو خم تخل يوم زبلو زلو انت نغر كنغركم اسرائيل نبعلا ججف زخونه متقعتي زوردا زلو اسرائيل بتعمي تفرم زلا كاب تثبيت ناتا وصاي يخوين زلو اسرائيل كوينات سلازي እዚ ኩናት እዚ ሕዝብላ ተዳኺሚ መይቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ንሱ ምስ ኢራን ብዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ብሓደ ኮይኖም ንእስራኤል ካርምዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኦፍ ኮርስ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ከም ርዱእ ጌርኩም ሰድዎ እዚ ድማ ኢራቅ ኣብ ኢራቅ ድማ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮይኑ ታሪሙሎ ጥራይ ደይኮነ ኢራቅ ኣብ ኢራቅ ቦታ ውሒስና ኣለና ዝብልዎ ዝነበሩ ገዲፎም ብህፁፅ ዜጋታት ናይ ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ንክሃድሙ ተኣዚዙ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትሰዓር ከም ዘላ ኣብ ኢራን ንኢራን ረጂም ቸንጅ ክትገብር ኢላ ዝኸደት እዛ ዘረባ ዘክርዋ ኣብ ኢራን ስርዓት ንክትቅይር ኢላ ዝኸደት ኣሜሪካ ካብ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ ከይትስጎግ ተፈሪሂሎ ወይ እውን ፅልዋናታ ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተደይወደቐ ድማ ናታ ፉትፕሪንት ናታ ማዓስከራት ናታ ሓይሊ ብቕፅበት ክጎድልን ክዳኸምን ይረአለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ከርእዮ ዝኽእል ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ጥራይ ኮነትን ፌይል ክትገብር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበራ
ቦታ ዝነበራ ሓይሊ ብቕፅበት እዩ ዝጎድል ዘሎ ምክንያቱ ማዓስከራት ናታ መዓት ቢልዮናት ኢንቨስት ዝገበረሉ እዩ ዝዓኑ ዘሎ እቲ ዝዓንወሉ ዘሎ መንገዲ ድማ ኪነቱ ናይ ድሮ ናይ ኢራን ነቲ ሓሪሙ ነቲ ኣቃፂሉ ንብሎ ዘለና ኪኑ ዝኸደ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ እንታይ እዩ ዝህረም ዘሎ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ማዓስከራት ኢራን ፅቑኢላ ከምዚ ሚሳኤል ትኩስ ኣቢላ ነቲ ማዓስከር ብገለ ክፋል ተሃርም ኣይኮነትን ኖ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ተሃርም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ዓበይቲ ኮመንቴተርስ ናይ ኣሜሪካ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ኣብ ኩናት ዓይኒ ዝበሃል ራዳር እዩ ራዳር እዩ ዓይኒ እዚ ራዳር እዚ ንኣብነት ኣብ ቀጠር ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኢማራት ዝነበረ ወይ እውን ኣብ ጆርዳን ዝነበረ እዚኦም ራዳራት እዚኣቶም ሚሳይላት ብመጀመርያ ካብ ኢራን ክብገስ ከሎ ሓበሬታ ንብሙሉእ እቲ ዲፈንስ ኣርኪቴክቸር ናይ ኣሜሪካ ትምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ንኩሎም ሓበሬታ ዝህቡ እዚኣቶም እዮም ስለዚ ነዚኦም ዓይነቲ እዚኣቶም ተሃሪምካዮ ዳትስ ዋይ ድማ ሚሳይላት ናይ ኢራን ብብዝሒ ኣብ እስራኤል ይሃርም ኣሎ ሕጂ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ ዓይኒ እቲ ናይ ዲፈንስ ኣርኪቴክቸር ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሙ ኣሎ ክንደይ ማዓስከር ተሃሪሙ ጥራይ ደይኮነ እቲ ማዓስከራት ናይ ምንታይ ነይሩ ዝያዳ ራዳራት ኢንስታሌሽንስ ተሃሪሞም ኣለዉ ከምኡውን እቲ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ዝነበረ ንኣብነት ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ሄድ ኮርተርስ ናቱ መደበር ናቱ ኣብ ባሕረይን ነይሩ ተደምሲሱ ኣሎ እዚ ቦታ እዚ ካልኦት 17 ዝኾኑ ልዕሊኦም እውን ዝኾኑ ኣገደስቲ መደበራት ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሞም ኣለዉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣሜሪካ እቲ ዝነበራ ኮኦርዲኔሽን ናይቲ ወታደራዊ ኩነታት ካብቲ ክኾኑ ዝግብኦ ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ጌጋታት ዘጋጥም ዘሎ መጥቃዕቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋ ዝወርዶም ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ኢራን ልክዕ ናይ ብሓቂ ነዚ ኩናት እዚ ንዓመታት ከም ዝተዳለውሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንኣሜሪካ ክበርሃላ ጀሚሩ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ሃንደ በዚ ትኩሱ ዘለዉ ሕሰቦ ኣሜሪካ ቀዳሞት 47 መራሕትናታ ትራምፕ ሓዊስካ ኩላቶም ተድቕተሉ ነይሮም ብከምዚ ደረጃ ክትዋጋ ምኻለ ዶ maybe not I'm not sure ግን ኢራን ዝለዓሉ መራሕታት ተቐቲሎም ከለዉ ከምዚ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ክሓርሙ ምኻሎም እሞ ነቲ ኩናት ብከምዚ መንገዲ ክምክትዎ ምኻሎም እሞኻ ረጂም ቼንጅ ንኸይግበር ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዘሎ ኩነታት ክቕልሱ ምኻሎም ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ነገር ክጥቀስ ዝኽእል ነገር እንተሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be a very very historic ታሪኻዊ ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና ታሪክ ክስራሕ ከሎ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ነዚ ድማ ኩልና ክንከታተሎ ኣሚን ካብዚ ክንምሃር ንኽእል ኢና ካብ ኢራን ብዙሕ ነገር ክንምሃሮ ንኽእል ነገር ኣሎ እቲ ኩናት ድማ ካብ ኢራን ወፃኢ ዓብ ፅልዋ ክህልዋ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ማለት እዩ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ብፍሉይ ዓብ ቦታ ክሕዝ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣሜሪካ ኢራን ድሕሪዚ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናታ ምህራሙ ሓደ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሮም ነይሮም እዚ ኢንተርቪው ተገይሩ ዝነበረ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝተገበረ እዩ ነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ Thank you so much for your time this morning, sir. I wanted to start with the news overnight that the U.S. has carried out a military strike on Harg Island. The President of the United States said that for reasons of decency, I have chosen not to wipe out all the oil infrastructure on the island. However, should Iran or anyone else do anything to interfere with the free and safe passage of ships through the Strait of Hormuz, I will immediately reconsider this decision. ብዛዕባ እንታይ ሓተሎ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን እዮም ዝሓትዎ ዘሎ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣገዳሲ ናይ ነዳዲ ቦታ ወደብኩም ብብርቱዕ ከም ዝሃረሞን ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታኹም ግን ጥዑይ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ባዕሊኩም ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዲሰንት ሰብ ስለ ዝኾንኩ ክሃርሞ ይደለኹም ግን በዚ ዝኸድዎ ዘለውን ተቐፂሎም ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ እውን ክሃርሞ እየ ብምባል ጠንቂቑኩም ኣሎ ይብሎ ኣሎ Let me start by asking you about what has happened on Harg Island and what is Iran's response to these strikes. ስለዚ ታሕቶ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብዛ ካግ ኣይላንድ ትበሃል ዘላ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል Well, thank you so much for having me. I think our armed forces have already answered that they would retaliate if our oil and energy infrastructure are attacked. And they will attack any energy infrastructure in the region which belongs to an American company or an American company is a shareholder. So the reaction would be clear. Last night, they have attacked Harg Island and Abu Musa Island with, the artillery rocket system, HIMARS as they call it, which is a low-range rockets. And they have done it from the soil of our neighbors. And this is
نوح زربات اسمعكم زلو أقدس زربات سلا تزارب زلو قريتنا هنا نوح دبلت انترفيو نيران انتهي زبل زلو مجمريا تي أزر أرباناتو هاجوراب كميز بلا كوينات كلا رجع إلو تزارب بوليتيكية بزحات كمان أدنى غوتي بولو يس متقعتك هايدوم نيرم أبتي ودباو كتما دسيتنا متقعتك هايدوم نيرم وتدراوي مرحتناتنا وتدراو حيلناتنا عندما قبر ملسك بولو جمير له برقص دونالد ترامب أبتك عندي متنا يكون تبعنا زغونا ناي ندادي infrastructure ناتنا متقعت سلادي جمري نحنا دما تمساسالي سقوم تكنو وستينا أمين زيادة ربازيات رايسي ني دونالد ترامب عبايت صفعتها طيب مالتي إيران ناي نداد بوتا نكي تحرمي دفر هذا الله نيران ناي نداد بوتا أنت حرم كذا جرم أيكون أمين أمريكا إسرائيل أوريد ناي نداد بقازينهم ديبونا تمكاتش لهم تجبر مالتنا إيراني دفر هذا الله مخنياتو لازم كل الهجرات عرب تاكد جبرونها هاي تعطو سلزي أمريكا بعلا سلزي جمرتنا كم حجين تايلهم أمريكا بعلا نتناي معي متصارينا إيران كم زهرمتون نساتهم قروا ملتس كبو مخانم نجرم يرم حجين ما ناي نداد infrastructure نا أمريكا ما توصل زلا إسرائيل مو زهرمو ناتنا نعنا دما بس أمريكا ركب زلهم ناي نداد بوتاتات ناي كالو تجرات أبز كبابينا زلو قد علامانه زنس أركون الله كالاي تخليتنا تبي أزياء قداسية خليتنا تبي التي شورت رينج ميسايل ويون نحتصير رحكات خيز غل ميسايلات من أمريكا قد ما هاي مارس بلوم كاب مريت ناي قرباب تناي تتوكسو كاب مريت ناي قرباب تحنجري تتوكسو كابي بنصور كاب إماراتي تتوكسو لما الله This is a major event معناته كاب إمارات تتوكسو ناخذ له تمالتي قبل ملسنا من نخنب ناب إماراتي قبل ملسنا سمعوا هذه معناته تي كوينات كساك إنك خبد مخان وزي خاطر. So clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of rockets, and this is absolutely which neighbors, sir? Well, these the last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah and from a location very close to the city of Dubai, and it is very dangerous that they use highly populated areas to launch rockets against us. We would certainly retaliate, but we try to be careful not to attack any populated area. So انتهي بلالو exactly كاب قربابتنا يمسي مزبلو I not قربابتهم سكنجرني مزبلو كاب UAE كاب مريتنا UAE تتوكسو كاب كلتا بوتاتات هذا راس الخيمة زبها البوتا كلا دما كاب كباب دبي سلزي تزعز تي حدا جنيا كفالنا تدما أب كباب حزبي تأكيد كاب بزح حزبي زقمة طلوع زول البوتا خين كام تقواس إحنا قبل ما نسكن بكلنا شجر كفتر سلزي خل تنقع أخذ ليو جن تي وتهدراوي قلت ناتهم ميديا ناتهم دما حبريتها وتيو كاب زين كتما كاب وتهدراو زخون يقولنا ودبديو وتهدراو بوتا زلهم رحقوا كنعرمينا نحنا يلوم أتي وصيتنا تدما درو بأفهم طريقة يكونس زتجبر حيل مخانم دما مرآية دلي زيتي حركاتي تجبر زرعي ويو أب إمارات كم زهرمو هذا كابت تحريم زبال زلو زيو ناين دادو ديبو بوتا كم زهرمو ينقروا له أبزع بوتا تحريم مالو يزبال أجي انتهينا هنرد لنا دلنا تكونتات إيران بتدقق متحرمو زلا كلهم زم معسكراتنا أمريكا أب هجرات عرب زلو أب زم خليج هجرات زلو انتهي مزبلتهم هجرات خليج نحنا وكنت معسكرات أب هجرنا يزلون بري كابو كانوا وجيت كمولي اللون حصوتي لهم إيران يتكملوا له أمريكا قالي أبقلي ندادي ملوا له أبقليو ساتلايتي مجلس قوي مثلا له سلازي يتكملوا له من البات مثال تدي توكسهم كابتب وتاتي حبريتا يوصد له ويم يتكملوا له سلازي نتكوينات قبل علينا زوج له توتا درام عسكرات ترى له ويجيب له زد ما نتي نساتهم زوز له قبل ملتي قد ما كنت يخونه ماله هجرات عرب دما حنسب إن حوارون calculation ناتهم بقيرهم نكحسبوا الجير وماله this is going to be نطبع مغيرون هاي تاريخ كون كم زغل زبط هذه سنقر زلو زون تري وزلهم أكلنا يتحريم زلو أب إماراتيو كمل سينا هجي إزت كويناتيو انتهي مالتي تترجم دما اسمع
no ability to defend anything we want to attack. There's nothing they can do about it. Iran will never have a nuclear weapon, nor will it have the ability to threaten the United States of America, the Middle East, or for that matter, the world. So this was the announcement we received yesterday evening. And sure enough, reporting is that Kharg Island was hit, that it was the military infrastructure, that the oil infrastructure remains intact. Your reaction to these latest developments? ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፖስት ዝገበሮ እዮም ደንብብፅን እዮም እንታይ እዮም ኢሎም ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ወላ ሓንቲ ከም ዘይብላ ብኩሉ ጣነውነው ከም ዘበላ እዩ ዝነግር ዘሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሰብ ዋላ እቶም ቤዝ ናቱ ዋላ ፎክስ ኒውስ ኬትኩም ተሪእኹም ቪድዮ ምእማን ኣብዮም ዋላ እቶ ሃርድ ኮር ማጋዝ ባህል ይኣምኑ የለን ትሰዓር ኣለካ እዮም ዝብሎ ዘሎ ፍርጌት እቲ ካልእ ህዝቢ ዓለም ዝበዝሕ ህዝቢ ነቲ ናይ ኢራን ኩናት ኣብ ጎኒ ኢራን እዩ ዘሎ ሓድሽ መፅናዕቲ ወይ እውን ፖል ከም ዘረጋገፆ ኣይኮነን ህዝቢ ዓለም ህዝቢ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ክፋል ናቱ ምስ ኢራን እዩ ዘሎ እስራኤል ክትሰዓር ኣሜሪካ ክትሰዓር እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ዎር ኦፍ ቾይስ እዮም ኢሎሞ ብምርጫ ብደስታ ዝጀመርዎ እምበር ምክንያት ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ኢራን ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ክትሰማማዕ ድልውነት ከም ዘለዋ እናፈለጡ ዝገበርዎ እዮም ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ተፀጊዑ ዘሎ ርእሱ ትክክል ዘይሰርሕ ሰብ ደም ዝደሊ ሰብ ናይ ኩናት ቲፌዞ ዝኾነ ሰብ ጥራይ I know there are some people ሕጂ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ኢልዎ ዘሎ ነቲ ኩናት ዋዕዋዕ ከም ዘበሎ ኩሉ ከም ሰዓረ ዝነግር ዘሎ ትግዳ ሓቂ ኢንተርፕሬቴሽን የድልየካ ይትዘረበናቱ ስምዕዎ እንታይ ተሓ The military infrastructure that the oil Iran apparently seems to have even escalation control at this point because they struck at oil. Iran apparently seems to have latest developments. I think, frankly, we're further seeing Trump losing control over this. Iran apparently seems to have even escalation control at this point because they struck at oil facilities, not military facilities, oil facilities in UAE in response to this. I think we have now a situation in which Trump actually is recognizing that the Iranians have this leverage over the Strait of Hormuz, over oil, and he doesn't really have what it takes to go all the way to attack these things because he is now finally recognizing that would be absolutely suicidal. Even if እዚ ትዘረባ በብዙሕ መንገዲ ከምፃልኩም እየ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ኩናት መን ዝለዓለ ፀብለልትነት ኣሎ ኢራን ስለምንታይ ናይ ኢራን ስትራቴጂ እንታይ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ትሕቶ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኢራን እንታይ እያ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ህላዊ ሕቶ ብኸመይ ተረጋግፆ ህላዊኻ ብኸመይ ተረጋግፅ ንዝብለካ ድማ ነቲ ኩናት ንኣሜሪካ ክትፃወሮ ከምዘይትኽእል ክትገብር ኣለካ ክትፃወሮ ዘይትኽእል ማለት ድማ ኣሜሪካ ቁጠባናታ ክትንከፍ ክኽእል ኣሎ ዓለም ቁጠባናቱ ክትንከፍ ክኽእል ኣሎ ቁጠባ ናይ ዓለም ብኸመይ ትንከፍ ብፀዓት እንድሕር ተተንኪፉ ፀዓት ደቀ ብኸመይ ትቋፅሮ ሓደ ወሽመጥ ሃርሙዝ ተዓፅዎ ወሽመጥ ሃርሙዝ ምዕፃው ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዱን ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ሳጂ ከኣልኒ ግን ክፍተን ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ከተቃፅሎ እንተጀሚርካ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ነዳዲ እንተቃፂልካ ዋላ እቲ ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ንዝቕፅል ኣዋርሕ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ክረጋጋ ኣይኮነን ምክንያቱ 20 ሚሊዮን በርሚል ካብዚ ቦታ ይወፅእ እንተነይሩ ንመዓልቲ ከመይ ጌርካ ክትኮ እንድሕር ተቕርፂ ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ተቃፂሉ ካበይ ካ ተምፅእ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ደረጃ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ኢራን እያ ነቲ መፍትሒ ናይቲ ኩናት ተረኪባ ዘላ እስካሌሽን ሌቨሬጅ ይበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኢራን እያ ዝያዳ ንኣሜሪካ ክትሕምማ ትኽእል ሕጂ ኢራን እያ ንዓለም ዝያዳ ከተሕምማ ትኽእል ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ይቀንዲ ዝግደስ ከም ጆ ባይደን ኣይኮነን ጆ ባይደን ደሞዝተኛ ሰራሕተኛ እዩ ትካላት ክዓንማ ከለካ ይግድሶ ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ሃብቲ ናቱ ኣብ ትካላት እዩ ዘሎ ኣብ ኢንቨስትመንት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ክረም ከሎ ጅቡን ሂወቱን ኩሎም ቶም ቀረብቱን ኣዕሩኽቱን ኩሎም እዮም ዝኸስሩ and they are not happy with that ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ንባዕሉ ኣብ መዋጥራት እዩ ከም ዘሎን ኔክስት ፕላን ናቱ ድማ he doesn't even know እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መስለኩም እንታይ ከም ንሃርም ከማና ይንፈልጥና ኢሉ ኩሉ ሃሪምናዮ ሕጂ ኔክስት እንታይ ከም ንሃርማ ይንፈልጥና ኢራን ግን ኩሉ ክትሃርሞ ትደሊ ፈሊጣቶ ኣላ ሕጂ If he were to strike at oil facilities at that island, it does not mean that the Iranians will open up the strait or that the Iranians will not be able to export their own oil. During the Iraq-Iran war, that island was struck constantly by the Iraqis. The Iranians found various workarounds. Obviously, it's very bad for them. I'm not trying to downplay it. But they have workarounds. They put those in place back then. I would suspect that they're even more sophisticated at this point compared to them. Whereas they now have really the control over the Strait of Hormuz. They're the ones who decide which ships go in and which ships don't. And just to see as the evidence of that is that India is negotiating itself with Iran for free passage, and so is France and Italy. They didn't go to Trump to negotiate free passage. They went to Iran because it's the Iran.
this is the most important thing እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ደረጃ ሕጂ በፅሕና ዘለና ኩነታት ክንሪኦ ከለና መጀመርያ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ እዛ ደሴት ኣገዳሲት ሓሪማ ኣላ ንብላ ዘለና እታ ደሴት እትያ ቅድሚ ሕጂ what are we talking about እዚ ቅድሚት ኣርየኩም ፀናሕኩም ማለት እዩ እዛ ካግ ኣይላንድ ትበሃል ሓሪማ ዘላ ኣዝያ ኣገዳሲት ደሴት ምዃና ምፍላጥ የደሊ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ናይ ኢራቅን ኢራንን ክግበር ከሎ እውን ተሓሪማ ነይራ እታ ደሴት ስለዚ መጀመርያ ግዜ ይኮነ ዝህረም ዘሎ እዚ ተሓሪሙ ከሎ ግን መንገድታት ይፈጥሩ ነይሮም እዮም ብኸመይ ነቲ ኩናት ክሰግርዎ ይኽእሉ መንገድታት ይፈጥሩ ነይሮም እዮም እዚ ማለት ማለት እዩ እዚ ተሓሪሙ ዘሎ ንኢራን ፀገም ኣይፈጥረላን ወይ ሽግር የብላን ማለት ኣይኮነን ይብላል ብርግፅ ግን they will find way ነዚ ነገር እዚ ሃንድል ክገብርዎ ሳቶም እቲ ፀገም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘለዎ ፀገም መዋፅኦ ንክረክብ ግን ከቢድ እዩ ስለዚ ካበይ ካብዚ ናበይ ክትቅፅል ትኽእል ሕሉፍ ሓሊፍዎም ንዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ስለ ዘይብሎም ሃገራት ምስ ኢራን ክዘራረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ህንዲ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናታ ገይራ ምስ ኢራን ትልምን ኣላ እንታይ ክትገብር በጃኹም ነዳዲ ቁጠባና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ ገለ ነዳዲ መራኽብ ናትና ታንከራት ናትና ክሓልፋ ፍቅዱልና ኢሎም ንሒደት 2-3 ደን ገለ ድማ ንክሕልፉ ኢራን ኣፍቂዶምሎም ፈረንሳይን ጀርመን ፈረንሳይን ጣልያንን ንባዕለን ንኣሜሪካ ገዲፈን ምስ መን ክዘራረባ ጀሚረን ኣለዋ ምስ ኢራን እንታይ ማለት እዩ ኢራን እዩ ሌቨሬጅ ዘለዎ ክገብርን ከስልጥን ዝኽእል ኢራን እዩ ስለዚ እንታይ የርእየካ ኣሎ እቲ ስርዓት ኣብ ኢራን ዘሎ ክወድቕ ትፅበዮ ዘለካ ዘይኮነሲ ኣሜሪካ ክትፈትሖ ዘይትኽእል ወይ ንኣሜሪካ ሓቲትካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ካብ ኢራን ሓቲትካ ንክትረክብ ዝከኣለሉ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ስርዓት መሊስካ ካብቲ ዝነበሮ ተነፅሎ ረለቫንስ ናቱ ተደላይነት ናቱን ገባርን ሓዳግን ከም ዝኸውን ትገብሮ ኣለካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and this is very interesting ዶናልድ ትራምፕ ኣገለ መፅኡ ዝተዛረባ ስምዑ ብዚ I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. ሕጂ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ኣዳኺምና ኢና ሃገር ኣብ ሕማቕ ኣብዚያ ከጋንነልኩም ኣይደለና ንኢራን ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣውሪዶምላ ኣለዉ መዓት ክሳራን ጥፋእትን ኣውሪዶምላ ኣለዉ this is clear እዚ ግን ኩናት እዩ ኢራን ናይ ህላዊ ሕቶ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ by the way ኢራናውያን ተረዲቦም ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ አሜን እዚያ ዘረባ እዚያ ጥራይሲ እስከ ስምዕዋ I felt like ንዓይ ፍሉይ ሓንቲ ስምዒተይ ፅኒሕ ኢለ ክነግረኩም Hey American people, whenever you hear Allahu Akbar, you usually think an explosion would follow because this word has been misused by extremists like ISIS members. But I want to tell you what it really means. Allahu Akbar means God is greater than anything and more powerful than everything. Allahu Akbar means God is greater than the US aircraft carriers. Allahu Akbar means God is greater than the US B-2 bombers. And that's why we do not run away. That's why constant explosions and fire jets flying over our heads. Allahu Akbar means God is great. Allahu Akbar! Great. Allahu Akbar! Allahu Akbar! I mean تبعات ناي زاغوالن تبعات ناي تزبنسي ناي بحق عمره غايتن كفكا እዚያ መጀመርያ ብሰማዕ ኳስ ኣነ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕኒ እንታይ እስካ ትብል ዘላ ስምዑ ህዝቢ ኣሜሪካ ኢላቶ መጀመርያ አላሁ አክበር እናበለት እያ ትጅምር አላሁ አክበር ዝብል ክትሰምዑ ከለኹም ንኣሜሪካውያን ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ምሂርኩም ሆሊውድ እንታይ ምሂርኩም ትብሎም ኣላ አላሁ አክበር ክሰምዑ ከለኹም ሓደ ግብረ ሽበራዊ ኣይሲስ ቦምባ ንኽትኩስ ቅድሚ ምትኳሱ ምፍንጃሩ ንሰብ ክቐትል አላሁ አክበር ዝበሃል አላሁ አክበር ምባል ማለት ቦምባ ንኽትፍንጅር ትዳሎ ኣለኻ ኮይኑ ትስማዓኩም እዚ ድማ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ ዝሰርሖ እዩ እዚ ድማ እቶም ግብረ ሽበራ ኣይሲስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሰልጥንዎም ዝገበርዎ ታክቲክ እዩ አላሁ አክበር ማለት ግን ከም ማለት ኣይኮን ኣምላኽ ዓብዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዓብዩ ክብል ከለና ድማ ካብቲ ናታትኩም መራኽብ ኩናት ነፈርቲ ኩናት ተሰኪሙ መፅኡ ዘሎ ኤርክራፍት ካሪየር ኣምላኽ ይዓቢ ካብተን ናትኩም ቢቱ ዝበሃላ ዓበይቲ ግጭፍ ቦምባታት ክድርብያ ኢላ ድመፃ ኣምላኽ ይዓቢ ኣምላኽ ስለ ዝዓቢ ቦምባታት ናትኩም እናተተኮሰ አላሁ አክበር ንብል ኣለና አላሁ አክበር እቲ ዘረባ ከይወደድ ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን ክድብድቡ ጀሚሮም ኣብቲ ዙርዮም አላሁ አክበር እናበለት ድማ ትቐፅል this is really deep I mean in what world ቦምባታት ኣብ ዙርያኻ እናተተኮሰ ከሎ ኣብቲ ተኣምነሉ ኣሜንካ አላሁ አክበር እናበልካ ጠጠው ክትብል ትኽእል
Can you imagine إذا بومباتات إذا بإسرائيل ويون أبزم عرب عالم دست كوسنيرو تطويلو الله أكبر نابل ويون أملاخ يحيل نابل أملاخ يحيي عبي أملاخ يحيال نابل توكل زغلسب هيسألني جن هتتبعات أبزز بزلو أقلل الكاميراي ويقلل الكاميراي هذا كافت تزعبي جيجا دونالد ترامن نتنياهو زقبرو ميس كالكوليشن. These people are very tough. نبحك brave نبحك تبعات زلهم مكت هزبي. معالتاويهم كم زعينة زقبرو زلو أبدك. أب إيران زورو زلو بومباتات. أنت عينة بومباتاتي. أنت هيك قبرهم كم زغل زي فلتو كوينة ما يكون. نزا فيديو زي حجيت رايدة مسألكم زلو عمبر. بو حدو حد عسرت إسرا زخون فيديو تطريق اللي هو كمزي. الناس تزاربو سلمان سلفنا قبرو قلو بومباي تقص من قضيبلو. من قضيبلو. أبدو تقوم كتقص هيراهون كن أبدو زوريهم تكي كم تريو زلو كابيهم يتقصي. And they don't know انتاي كهرمهم زغلو. next الأماناتهم تاي مهاني فلتنهم درو 200 سوسان لعلى 200 سوسان هس أنا زلوا بيتمرت هاري ملو سلازي تي الله أكبر كبهال كله ما بحكي تمع رباو ميديا تي الله مالت أملاخ عبي مالتي أملاخ كاب كل نجار عبي كاب مالت كريستيان فينا نعم من هنا لأن بحكي تأمنوا ده تتبلو زلخة I think أبناء كريستيان بقدس مسحفنا زيا كريستوس بنتصور من قد غميت والله كن فرادر أمنات انتلكم سي نزوجو بزي كيد بوتا غير دحيلكمو بوتا غير خليل سلازي نتي أملاخ إلا نعملون أي بحق نعملون دحرقينا then أملاخ كان أملاخ كلا خلل كهمز خل دما كنت أبتر ترك الوكاية باللون but the problem is زبازة حناسبات نتي أمناتنا ناي بحكي نتي نكروسوس وين نتا أملاخ ناي بحكي كنا نعمله فرق خمانة نبتسعنا بعافنا بزح ليف نبل أبتك بارجن كجابر لنا همز غلاين فلتنا سلازي أمناتنا دروتشو مالته جن أتي تبعتنا يزوم هزبي I know قال لهم نا إسلام فلويتي فيزهم لكم تعمل سبات لهم أنا أسلام حواتهم كريستيان حواتهم دي صار كل تيرا بملخ زعم من هزبي قرآنا ودس مصحفن كمان maybe 8-7% نايت تحسنا تحدي كابتز فلالي الناس زتعازلنا يبزح فلوتي سلازاتو لما فلالي يصرحوا سبات سلاد بزحين بر قرآن زلو نجاراتن أكو تسمع صحف زلو نجاراتن تمساسل تأزيب زحي and there is also this common sense أبكلت يسبع يتقتل يزبلك نسب حجز يزبلك نسقم حجز يزبلك نعبيت أخبر يزبلك نقرباب تخبر يزبلك it is pretty much the same right نزخونا نجار حماق تروح بلو تدليخا حماق يتسنخ لذي fully كفالة نادى الخاص جبر نجارات لعلت نجار نجبر يتحساسب and this was one of the really deep زجر زربات سماعكوا بذا فيديو مالك التنقحاتنا يتم هزبنا إيران لما نبحكي impress جيرني they are very civilized well educated أزيوم استمهروا نالبات كتبنا تم بقلان عسيوم مام دامبر نبحك مهارات نبحك سلطنات يوم and by the way حنت سيل اللاب كالكم سألكم دكنسيونا إيران دكنسيونا إيرانسي استشوقناني زتعمد أن وي مسألة دير خباين دبلو بتمرت درجة بزحين جنراتهم بزح دكاتراتهم بزح قال ما لم يسمع ربع عالم بس أمريكان كتودا درهم كلها زيادة استمهروا إيران يوم يزبال قلناتكم أبكالك زي كم سألكم يتي research. Now let's go to Israel. Israel كنت قات ماله. A new wave of retaliatory attacks against Israel overnight, striking a number of central communities. This was the scene in Tel Aviv district early on Sunday. Police say a missile strike injured at least 3 people and damaged several vehicles and buildings. Rescue teams were searching the area to ensure no one was trapped in the debris. These are some of the latest images from the city of Ramla in central Israeli media outlets are reporting. إسرائيل كل نجار يكون مشي وازلو بحكي تقاطل يا زلا إسرائيل إذا كوينات زي نتنياهو إسرائيلويان عب حدا جاي ودي قوام زلو مخنياتهم whether you believe it or not نزا حج زبكم توثيق لكم إسرائيل زلهم زيادة حسابكم كنت جبروا يتحساسب مخنياتهم حدش حبريتا كم دوت زلو إسرائيل is running critical low for interceptor receiver low إسرائيل نايم تلخال ميسايلات ناتا أبز تحت الدرجة نكتود قريبة خمسة الله إيران لما جيم ناتهم ويون استراتيجي ناتهم نزيان مبتعين يريم زلو مجمريا تي زارجن زت أفشن توكيسكا نتير ديفنس سيستم إسرائيل كتود أخذ كلا لك ميسايلاته
كودا زخليت مسائلات زلو سلازي ببزح دروناتن كالن دكويسكا نتير ديفنس سيستم ناتو مسودا قايو تحيال مسائلات ناتكا شعو تتقمليو برقص اسرائيل فلطوا من الاستراتيجي زي سلازي انت قبنا اسرائيل كي عمايت نفرتنا معالتنا سددكا اصواراتنا ايران تخزينو زلو الكاز قمت كاين زفلت كاين كله شفشفه اطفايو ግን አይወድውን አለው ስለዚህ from now on ትኩይናት ኣብ ኢራን ንእስራኤል እናኸበደ ክኸይድ እዩ and እዚ ነገራት ዝክውድም ዝጀመረ ድሮ ምቁራፅ ናይ ተኩስ ንክግበር ብዙሕ ፃዕሪ ክግበር እዩ ግን again ከም ንፈልጦ ዘለና እስራኤል ኣብ መወዳእታ እንድሕሪ ክሰልጦም ዘይክኢሉ ሕማቅ ውሳነታት ክገብሩ ድሕር ዘይብሉ ሃገር ምዃኑ ድማ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣማራፂታት ናቱ ድሩት ዝኾነ ምርጫታት ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ምግንዛብ የድሊ ብፍላይ ኣብዚኣ ኣንተ በከርየኩም ፀናኮ ቤላ እታ ናይ እስራኤል ዘርእየኩም ዘለኹ ኣብዚኣ ንሪኣ ፀናሕና እስራኤል እቲ ኩነታት እናኸበዳ ይኸይድ ስለ ዘሎ ወላ እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ እስራኤል እውን ስጉምቲ ወሪድዎ ኣሎ እትሪእዎ ዘለኹም እስራኤል ከምዚ ክትረም ተጀሚርኩም እዚኣ ጥራይ ሕሰብሎ ኩሉ ግዜ እዚ እስራኤል ዝበሃል ቦታ ይቃፀል ኣሎ ወይ እውን ይህረም ኣሎ እንተሰሚዕኩም ሃገራት ዓረብ ተስፋ የብለንን ካብ ኢራን احترام بيها نقرأكم أقرأت عرب تسفيه بلن إيران حمد كتقبرني سلمتاكم لكم الله إسرائيل حمشت شدشت عينات إير ديفنس سيستم الله مجمريا أيرون داون زبال الله نتوم كاب كرب أحمد زغلو ويون أبتكل أير نزل نا إسرائيل نزلوا نزخونه عينات تقاسي كرز غلن قاتل زغلن أيرون داون then ديفيد سلين زبال الله and then the arrow زبال الله كابن العلمات تتهد بحال الله ስለዚህ 4-5 ዝተፈላለዩ ዓይነት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሌየር ኣፍተር ሌየር ኣፍተር ሌየር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኮለ ገነት ናይ ኣሜሪካ መራኽብን ናይ ኣሜሪካ ቤዛት ኣብ ኢራቅ ጆርዳን ዘሎ ኩላቶም እዚኣቶም ኣካልናት እዮም ስለዚ እስራኤል ትረባላ እንተሰሚዕኩም ኢራን ሓያል እያ ጥራይ በሉ ኣብ እስራኤል ሓንቲ ዕላማ ተሃሪባ እንተሰሚዕኩም ኢራን ሓያል እያ በሉ ምክንያቱ እስራኤል ዝኣክል ኣሜሪካ ንባዕሉ ክንዲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብሎ ኣነ ኣይ ዶንት ኖ ክንዲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ይመስለኒ دلو مثلا maybe China يبلغون we didn't see بحجي theoretically كتبت غلبة practically كم إسرائيل air defense system زلوا يلا إسرائيل كم زي قبر والله وندر سبب كده إيران is a powerful country معناته التمثال كبيرة مش تكوسنا غيركم كان دايما سنة خلي زكاتهم أبزح بوتا air defense system زلوا نزخل سجيرو أوش إسرائيل عتي عنوته وردالو إسرائيل إيران is a very powerful country بزم لك إن إسرائيل خاطئ كنو زلك بزم إسرائيل خدمة እቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ዓንዩ ሚሳይላቶም ወዲቑ ይገለ ዝብሎ no that's not true if that is true ንእስራኤል ካርማ ዝኽልዳ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ኢኻ ክትብል ዘለካ and then መቸም እቲ ኩነታት ይቕፅል ስለ ዘሎ being degraded Iranian missile capabilities we saw what I think 7 waves of Iranian missile strikes or something like that overnight. Yeah, at least 5 barrages of Iranian-fired missiles have been fired into Israel at least since midnight. Now, that's not to mention that Hezbollah has also fired rockets into Israel around the same time. This has made the sirens trigger almost non-stop, making it yet another sleepless night for millions of Israelis. Now, these Hezbollah rockets mostly have been fired into northern Israel, but there's one which has been causing a lot of concern in Israel that was directed, a long-range one that was directed towards central Israel. Now, according to Israeli estimates, this missile was intercepted, but it's raising a lot of concern when it comes to it being able to travel long distances, but also hit central Israel, an area that is known to have strategic assets, known to have military sites as well as security sites that Israel wants to protect. And as we جنتايم دولو زلو تي حزب الله زبحال بتدقاقامي إسرائيل يكون أمريكا كومنتاترس تداقيمي ميتيو ولا حنت يبلو نابلو دفكروا اللي زنبرو حزب الله زبحال نتيج عفات سمينا إسرائيل ترى يكونس ما أكلنا إسرائيل كحرب جميل له and how is this possible تحرزوا كله كينات نتج عفن ما راح تناطهم ولا بقلب بزح من قداد داخل ما يمنع بالكاكاوي متيز تكوزلو and most important اللي نقول له infrastructure نايتي سيستمس ناي إيران حقير ناينا كل سايبر أتاكس جيرنا لم نبلو كم يجيرو مس حزب الله organize قبري يقولوا له سلازي إسرائيلويان ولا قا بسنك تزلهم ناي بانكرسن كالن تي موتن قالن زدحتن تقوني اتفتنا بالعليا وريدو زلقن أزيك كبيد مخانون بفلايد ما نابت ما أكلاي كفال بزح استراتيجيكاويان أسد تسلوه نابوك بتصح زخل ሚሳይላት ናይ ሕዝብ ላ ይበፅሕ መላው ድሮ ብዙሕ ሻቅሎትን ጭንቀትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን
ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣርክቴክቸር ናይ እስራኤል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ እስራኤል እውን ገጅፍ ዝኾነ ፈተና ገጢምዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ግዜ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ኩናት ንሪኦ ኣለና ንሳቶም 48 ሰዓታት ክውድዎ ኢሎም ዝሓሰቡ ኩናት እዩ ኣብ ሪያሊቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ 48 ሰዓት ኣይኮነ ናብ ሳልሳይ ሰሙን ገፁ ተበጊሱ ኣሎ እቲ ኩናት and we don't see እቲ ኩናት ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ነገር የለን ብወገን ኢራን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየሉ ዝኸዱ ዘለዉ እምበር እናተዳኸሙ ዝኸዱ ንርኢ ኣለና This is very assets in the area. Now, these Iranian-led missiles have also hit southern Israel areas in like Eilat. And while Israel says the majority of these missiles have been intercepted, we are talking about some that fell. Now, some of these missiles that fall in open areas seem to be part of a new Israeli tactic to economize the use of intercepting missiles. So if they know the missile is going to an open area, they would let it fall there. So that also signals the way Israel is treating this issue. But እንታይ ክቕባል ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ኢማራት ይኹን ኢራን ተመሳሳሊ ስጉምቲ እስራኤል ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናተወደየ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ሚሳይል ወይ እውን እቲ ድሮን ናይ ኢራን ማለት እዩ ከተማ ዘይሃርም እንተኮይኑ ወይ እውን ኣገዳሲ ዕላማ ዘይሃርም እንተኮይኑ ስቕ ኢሎም ይርእይዎ ስለምንታይ የብሎምን ምክንያቱ ብ20,000 ወይ ካብ 70,000 ዝተሰርሐ ብ2 ሚልዮን ብ4 ሚልዮን ብ12 ሚልዮን ዝመፅእ ዘሎ ሚሳይል ክትሃርሞ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ክሳራታት ክትግምት ክትክእል ኣለካ ጀስት ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ድሮን ወይ እውን ሚሳይል ስለዝሃረምካ ትዕወት ኣለኻ ቆጠባኻ ይሃግግ ኣሎ ሚልዮናት ገንዘብ ትኸስር ኣለኻ ስለዚ ኣብ ገለገሊኡ ወላ ኣብ ኢማራት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ስቕ ኢሎም ይርእይዎ ምክንያቱ እቲ ሚሳይላት ናቶም ይውዳእ ስለ ዘሎ ካልኣይ ድማ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለየ ንኢራን ጥራይ ግን ኣይኮነን ትብድሆ ገጢምዋ ዘሎ ولا أني أمريكا يبدو قتي موازل أمريكا نبعلى نفسها تكلا خلي كارتنا الله. Iraq's capital has been targeted by missiles. It is the latest attack inside Iraq, which has been coping with strikes against U.S. sites, as well as on Kurdish and on Iran-backed armed groups. Another American-linked location near Baghdad airport was also targeted by a drone Saturday morning. Mahmoud Abdelwahed is in Baghdad. Mahmoud, what? كم تري وزر لهم زي إمباسنا أمريكاي. I mean, إمباسي خاطر تكلا خال زي تغلط تقولين كاس Europe. How terrible you are. أمريكاس حيال هجر مخانو تودادر زي بلوخ مخانو يتفلت إمباسينات كتكلا خال زي تغلط خان في الليل مع بعض العراق زول إمباسينات كاز يوم عبيتي بزع علامات زولهم بزع أجندات زولهم بزع ناس اللي مرببات زولهم بوتات نعتاتهم كمان كتكلا خال زي تغلط خان كاب أمريكا كساكن دي تداخي ما كم زلا كاب زغتر تخلي خايم زولو بزخانة تكونات تكوينات كاب جزينا بجزي يبرتعلو إيران دما بتحدى شادينو ممكن تقولهم تخلي خا أمريكا ما يبفرهن تاني رو مش هلا كم على جزية بسبورت خطري غلقة نحن تكلب هذه خفري كات أن شعو مسراخة لك 5 يوم أنا ناس قالت تسبينا تكالي خات تسبي خاص أن عمود حرق مسراخة كم تتسبخ زي يكون لك إيران كم مخينوهم كم زلت كونتاتنا نرزلنا كاب تثبيتهم وتأي كوين زلوا سلزي تقول داين ريو زلنا كبيد سخونة كوينات نتغير أمريكا دما إيران أمنا أتحيتهم ريوم ما خمس نبرو يوم زنقروا زلوا بزحات كيلاتات تمزولوا زلوا أمريكا قمون إسرائيل فلا إسرائيل دايما دايلهم دونالد ترامب كم زت هاللوه مهنياته كلهم أما خرطناتو قدافنا بالوين متيم كنا كريكم وزيس حتوني رابزي كريكم أبزح بوتاتات قداف أي واتس أكاني نابل ويو كيدني رابي هذا اللي مسيلكم أنتني رابزي كريكم كساكن داي أتالي لهم خمسة كم تواب زكينات زي سليانا أمريكا وتدريم مكوناتنا أمريكا بمولهم دونالد ترامب أبزكينات زي كأتو يوم مخيرهم من يرم جن إسرائيل يشكي عتي أتويزبال. Word anyway. He told his team, General Dan Kane, chair of the Joint Chiefs of Staff, told Trump an American attack could prompt Iran to close the Strait of Hormuz. Kane said in several briefings that U.S. officials had long believed Iran would deploy mines, drones, and missiles to close the world's most vital shipping lane. Trump acknowledged the risk, these people said, but moved forward anyway. He told his team that Tehran would likely capitulate before closing the strait, and even if Iran tried, the U.S. military could handle it. So I think a few things that were noteworthy to أبزي كسمعوا لكم أبناتهم أب واشنطن بوست ولا بول ستريت جورنال دوز أرتيكلي تايم تقولوا زلوا حبيت وتدري مرحتناتو متى يلو منيرم إذا كوينات زي كبيديو بليس أي تكبر يلو منيرم مخنياتو إذا كوينات زي تغيروا إيران نتي وشمت حرموز كتعتوه نزوش مت حرموز تعتي أتو ما كن كفتن كلا يكونن
معناته كبيد ناخذ كفته نيران ازي قربايو كل عينة ميسايلات ناتا ولا ون مدافع ناتا كركبه زخليت بوتا سلازي نزل بوتا زي كابزو بوتا زي ناخذ كفته ازي كبيد يكون سلازي قداف كلهم وتعدرين كيلاتات نسلايا حبريتنا امريكا دونالد ترامب نزي اي تكبر لهم دونالد ترامب قال اي سمعوا من إيران قلتي فاكت موتيا كم تاني فنزويلا مسيلو قلتي فاكت موتيا أي ترداكم نالو سراويتنا نتشجر كفتحي غلي إيران ما قلتي فإذا كتبيا كم تنصوم تصبيوان تفروان أي كوني لوم تازع بيت جيجاد ما سلمتايكم خمس بلوم حجنة إكسبرت سمعوا تبقى يريز قلت أنا زي could handle it. So I think a few things that were noteworthy to me. I mean, first of all, just the fact that these leaks are coming out now of people in the administration, likely in the military brass, are trying to say, listen, we tried to tell this guy that this was a bad idea, which shows you as an indication that on the inside, they also think that this is, you know, a catastrophe on their hands at this point. And then obviously the details here that Trump, rather than listening to military experts, was sort of high on his own supply, coming off what he perceives as this magnificent victory in Venezuela, and thought, oh, the Iranians, they'll capitulate. They're just going to threaten this. It's an empty threat, and they'll break before we ever get to this point. جي بحبشة كل تزرباناتو كل مخرناتو كابي متنيرو زخلو وتدران كيلاتاتناتو نام مخرو خلونو عمس مع أبيو بناتو سمعيتن بناتو كمو بتن عذر الدوني خيد نيرو نو حانتا قداسيت نتبقو دي لالا بزيا كابتان ساتو لازالا حانتا قداسيت نتبي أطريفالا كملا أي نسو سمعوا بسنك زيد ما تكوينا جميرو. With one small, well, actually very important addition to that. There were some other people also whispering in his ear saying, ignore the advice of the U.S. intelligence service, ignore the advice of the U.S. military, and that were the Israelis, who were telling him constantly, Iran is at its weakest points ever. They will capitulate. They have no other option. Go back to what I've been saying for the last couple of months, that the whole approach to the diplomacy was erroneous because he was under the false impression that the Iranians are much weaker than they actually were. He ruined the diplomacy because he thought capitulation was in the card, and now he's turning a war into a debacle because he thinks capitulation is in the cards. Exactly. Yeah. No. Donald Trump نايسلاو حبريتان وتهدراوي مرحتنا أمريكا تيسمع زنبري كالت أقامون سلو زنبري أبزنو نتا أزنو ناتو كالوت حتى قطاطيرهم ما سلو زنبر من يوم إسرائيلاويان نا إسرائيل دقفتنا بزوريو زلو كي تسمع نتناي وتهدراوي سلاو حبريتان هاجر كاسم أي إغنور قبرو نو تغاقيا مالوسو إيران تداخي ما يزلا حجيقة دما تاريخ كتسرح تخل حجيقة ناي عمتات مفتاح كتقبر تغل صغير كقاتل تراي بلوانيرو ولا ونتي كوينات كجبر كله تي زررب كجبر كله إيران إذا كتبت خليها تداخي ما يزال نبلو جيجا سلين جيجا أب حنقولو مدام تاكم دبت عنجرهم صبوا جرام يوم تلاقي صبوا جرام يوم تصايتهم إذا كمان كم نورمال سبت حاسب كاين بر ولا بفينش أكبر روني لما خونوا غليهم بزحت كالوت زبلوا ونكمية لذي نبحكي أب ديب ميس كالكوليشن شجرن زتوه إسرائيل مقانمن هجر ما بتاع And this was not something that he came up with on his own. This was something that the Israelis kept on pushing onto him. I mean, the whole idea that there was a moment to attack was because Iran is at its weakest ever. I mean, just go back and look at the reporting from that time. This was constantly repeated by the pro-Israeli crowd in Washington and by Israeli officials. Those are the people Trump chose to listen to instead of his own military, and here we are. Exactly. So أب أكندناتهم وتدري مكونات ناتون حلفت ناتون سمعوا تخيلني وصانع قبر زفتن أنصارناتهم بوسانة أنصارناتهم حسابات قيس لزفتني أتحجج قد إما زلا قد إما طلع ساتهم نتنياهون شفراناتون نربع عامت زمدبون استمنيهم كيناتيزي سلزي فريم إذا ناتو استراتيجي ناتو حلمني نيرو أمريكا absolutely nothing كابزو كيناتزي والحنتي تربحني كسارات رأي نقطة بقى كسارة وتهدروا عمناتها كسارة زمدنا تاع حجرات عرب زنبرة كسارة حجرات عرب دما حنساب النحوارون مس أمريكا زلهم زمدنا بفنجة نجم قمت خجبروا فتيهم ده يكونس دفنجة معناته زكينات متن تناوحه متنو هي وتم كم قدم خونا يكون كتباناتهم كم قدم خونا يكون دبي already نمحلتي كبابي I don't know $100 million دي قالت خسارة عليهم زلوا it's a massive loss خسروا زلا جذب لأنه كل دما زناناتا اتناتا براند ناتا طوعي لزلو زي نكت ملصت تقين كاب بزسرح عدل تغير كاتري خاف من لسكاسو ስለዚህ بقالات جليس كاختو دوزي تخلص اغامي تفطير زلو
moving forward, especially with regard to ending this war. It's quite clear that we're not going to win this war. That we're not going to cause regime change. And if anything, we're going to push Iran down the road to acquiring a nuclear weapon. And we may even be worse off once this war is over than we are now. And this is going to enrage the Israelis. And the Israelis are going to want to go back at Iran. And the United again እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እዩ እዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ኣሜሪካ ክትዕወቶ ይትኽእልና ሕማቕ ኣሰዓራ ክንሰዓርካ ንኽእል ኢና ሕማቕ እቲ ቀደም ኢራን ሕራይ ኢላትና ዝነበረ ዘይኮነስ ኢራን ትደልዮ ጥራይ ኢራን ንትደልዮ ንኽትገብር እሺ ክንብል ከም ንኽእል ከማን ተኽእሎ ይብል ኣሎ ምክንያቱ ንኢራን ክትማረኽን ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ክቕየርን ክወድቕን ዝሓትት ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ብግምጣሉ ኢራን ኩሉ ድሌታታ ኣብ ጣውላ ከተቕርብ ትኽእል እያ ምክንያቱ መጠን እቲ ቁጠባ ፀገም እናጋጠመ ዝኸደ መጠን ናብ ረሴሽን ቁጠባ ክኸይድ እንድሕር ተባሂሉ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ድሮ ጂዲፒ ፎርካስትስ ክቕየር ጀሚሩ ኣሎ ናይ ነዳዲ ናይ ኤነርጂ ዲማንድስ ወይ እውን እዚ ግዝያዊ መፍትሒ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ኣብ ካለብታት ትመፅእ ዘለኹ ቪድዮናት ፅቡቅ ጌረ ክገልፀልኩም እየ ካብ በዓል ጎልድማን ሳክስ ወፁ ዘሎ ኣናሊሲስ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ክኢላታት ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘሎ እዚ ፀገም እዚ ወላ እውን ፅባሕ እንድሕር መፍትሒ ገይሮም ነዚ ኩናት ንኣዋርሕ ክቕፅል ዝኽእል ፀገም እዩ እንታይ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፀገም ልክዕ ኮቪድ ክጅምር ከሎ ዘጋጠመ ፀገም ጌርኩም ሰዱ ናይ ኮቪድ ፀገም ዓብይ ናይ ሰፕላይ ቼን ዲስራፕሽን ይፈጢሩ ሎክዳውን ምስ ገበርካ ትካላት ምስ ዓፀው እቲ ንብረት ኣብ ኣሜሪካ ትደልዮ ንብረት ኣብ ኣሜሪካ ይኮነ ዝፍራ ኣብ ቻይና ሎክዳውን ተገይራ ካብ ቻይና ዘይብገስ ተኮይንተ ንብረት ከመይ ገይሩ ነገራት ከመይ ኢሉ ክበላሾ ይኽእል ስለዚ ካብ ናይ ኮቪድ ዝገደደ ሽግር ክፈጠር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ፀገም ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትፈትሖ ትኽእል ፀገም ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝገደደ ድማ ዝገደደ ክፋልናቱ ኢራን ነቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ኣመና ከተበላሽዎ እንተጀሚራ there's going to be very difficult situation ነዚ ነገር እዚ ወላ ንክትፈትሖ ወላ እውን ንክትገብሮ ዘይፍታሕ ፀገማት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፈጢርዎ ዘሎ ኬያስ ዶናልድ ትራምፕ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገምን ሽግርን is going to be for history books ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ክኸውን ኢራን ድማ መመሊሶም እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ ነዚ ኩነታት እስከነስማዕዮም እንታይ እዮም ዝብለዎም ዘለዉ ትዎርኒና We announced to the leaders of the UAE that the Islamic Republic of Iran believes it to be its legitimate right in defense of its national sovereignty and territory to strike the launch points of enemy American missiles located in shipping ports, docks and military hideouts sheltered within some UAE cities. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ወታደራዊ ወሃቢ ቃል ናይ ሰራዊት ናይ ኢራን እዩ ኢራን ንኢማራት ታርጌት ክትገብራ ስለ ዝኾነት ሲቪላውያን ህዝቢ ካብ ናይ ወደባት ይኹን ካብ ካልእ ናይ ሎጂስቲክስ ከምኡውን ወታደራዊ ማዓስከራት ከባቢ ዘለኹም ረሓቑ ምክንያቱ ክንሃርም ስለ ዝኾነ ኢሉ ካልኣይ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ስለያ መርበባት ናይ እስራኤል ኣብ ሆቴላት ስለ ዝቕመጡ ዘለዉ ሆቴላት ናይ ዱባይ ታርጌት ክንገብሮም ኢና ዝብል መግለፂ እውን ኣውፅኦም ነይሩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ባዕላ ዘተኣታተወቶ ፖሊሲ ወታደር ናትና እንድሕር ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩሉ ፀላኢና ናይ ፀላኢና ወታደር ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩሎ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክንሃርሞ ኢና ነቲ ሕክምና ክንሃርሞ ኢና እስራኤል ትብሎ ነገር እዩ ትብሎ ዘይኮነ ትገብሮ ነገር ስለዚ ኢራን ድማ ተመሳሳሊ እቲ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሎጂክ እናተጠቀሙ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ስለያ ዝኣትዎ ዘሎ ሆቴል እንተሎ ታርጌት ይኽብሉ እዮም እዚ ማለት ማለት እዩ ነቲ ታርጌትስ ናቶም ኣፀቢቖም ከስፍሕዎ እዮም እቲ ኩነታት ድማ መመሊሱ እናዓበየ ክኸይድ እዩ ኣይ ቲንክ ህዝቢ ኢራን ድማ ነቲ ኩነታት ይርዮ ስለ ዘሎ ነቲ ሕሰብ ናይቲ ኩናት ይርዮ ስለ ዘሎ ኣብ ጎኖም ጠጠው ይብላ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ኣሜሪካ እቲ ረጂም ቼንጅ ናቶም ክሰርሓሎም ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክኸውን ነይርዎ እቲ ህዝቢ ክለዓል ነይርዎ ኣንፃርቲ ስርዓት ክዛረብ ነይርዎ ብግምጣሉ ኣንፃሮም ዝለዓል ዘሎ እምበር ኣብ ጎኖም ክኸውን ዝኽእል ዘሎ ሰብ ይርዮ ኣለውን very interesting time ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣሜሪካ ክትወፁ ኣብ ዘይትኽእል ዓዘቕታት እያ ከም ዘላ ጥራይና ንርኢ ዘለና ኢራናውያን ድማ መጠን ግዜ ዝነውሐ መጠኑ ንኣታቶም ዝያዳ ዝርብሕ ኮንዲሽንስ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ስለዚ they have every right ነቲ ኩነታት ነኺሶም ክቕፅልዎ መመሊሶም ክደፍእሉ ንዓታቶም እቲ ዝመቸእ ኩነታት ይኮይኑ ዘሎ and ንሕና ነቲ ኩነታት ናርኣና ነቲ ሓበሬታ ክንበኩም ክንፍትን ኢና and this is going to be a very interesting time ኢራን ነቲ ናይ ዓመታት ኣብ ልልገብት ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ መኸተምታ ክትገብረሉ ዝቐረበት ትመስል ወይ እውን ተወሓደ ዋላ መኸተምታ ተደይገበረትሉ ንኣሜሪካ ክትርስዖ ዘይትኽእል ዓብዪ ትምህርቲ ትባደላ ይመስል ኣሎ that's why ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኢራን ኮይኑ ንኢራን ገለገለ ሰባት ኣሜሪካውያን
እንኳን ስለ ሓበሬታ ክብዋ ጀሚሮም ኣለው ዝኻ ካብ ምሕር ፅልእ ናይቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝመፅኡ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት እናተኸታተልና ናባኹም ከነምፅኦ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ብምሃብ ነቲ ስራሕና ክትሕግዙ ነተሓሳስብ ታንኪዩ በዚ ክንውዲ ኢና ናይ ቁጠባ ፅንሕ ኢልና ክነቕርበልኩም ኢና